سلاف و رز و هیوین دما خوش دگل وی برنامه تایبت از داخل شمو لیره لواشنطن جه دنگ امریکا مجرمه هنری سینمیا و میوان مجی کازم اوز سینماکاری کرده او نهال گرکیا لامریکا جبو نشاندانا فیلمی خو بناوی زل بری از دست به پسیار خو بکم از حزدکم هناکی يعني بارچه کی جی فیلمی وی داوی ببینن که نهال امریکا تی نشاندان و در پیرا انفاقرن جموی Rüyamda çok küçüğüm. Bir köydeyim. Yarmışlar orayı. Dar berdi. Değri dürde. Kemerdi. Ne? زابسي خيلي شي هذا كنوار ودا كنوار آخر شي هقدي ترجع هقو هذا مودن بار مسكين كاسم سباس جدمتات انها بمره الاستوديو دنج امريكا لنيويورك يعني اگر استبدم ناسكرين ج تماشاوان را ازي بيجم نافتا كازم اوزا در هنري هشت فيلمين سينمائي تديرسمي لصالح 1973 هاتي الدنيا بتر نزانم تتخازي بتر لسرخات تشتكي بيجي زيدا بكي مالي سلاو ريس ازي جالاكس باسكم جو برنامجته وكيدين از سرخات بيجي بلي از درسمي ما جيبوكم من از يونيفرسيتي بخونم نوتي از هاتم اسطنبولي ودمي از بهنره مهفد الناسي من دست بتياترو يكر دست بيكي ده نزيكي 4-5 سال تياترو من شيكر وكا ليستيكوان و درجيه ده خبتيم نزيكي هفده هجده سال جي فيلم çedikim لإسطنبول دجيم وسا بله ازانم اخ فيلمكي كرد بو تشيكري يكم بو لي فيلم داويجي زر يعني زري يعني متخاصه بالزر دست بكم تشيروكا خورتكيا لنيويورك دمينا دا بيراوي درسميا ج كشتنكاريا يعني كم كوجيا درسمي رزگار بويا خورت دست بگرك ديكا جبو لديروكا دا بيرا خو بگري لا يعني جنبنيا دا بيرا خو بگري ود دچ تركيا مال بعد تركا ناخوازه كز بزانا كو رهكوان كردا يعني مدخواس استاب برسم يعني افهم وتشتتو چا بده كاري سينما دا دكاري بيك و بيوندي دار بكي بهافرا غري بدي بري يعني چیروک نیویورک دست پیدا که حتی درسیمی رویتی کی دورو درش کاراکتری مدیجی راست دوی رویتی ده تماشاوان راستی بلکو راستی کی وشارتی تی وکا دیروکا کردان وکا دیروکا ترکیه وکا دیروکا دستلاتداری ترکیه رژیم ترکیه مروف de filme de ve revitiye de dibine yani huner buha rasta ne tişteki vaka siyaset ne le ji siyaseti ji geleki materyal digre geleki mejari joydari digre vaka bale رخنه بلکو دقره بردستان كازم تبحثي بله تدبيجي اكتريتا يعني او كاسي تشيرو الشركات دي تشيرو كده داز بقرة كده يعني ريفينجا جونيور كده عطا دقها جندي كي بتشوكي كردستاني يعني الري د كالتور ولا كردان ده بتاعبت از بزانم ولا ازديان ده قالكي جرينجا يعني حتى خداوندي خوهايا يعني تخواستيتو قازانجي جوي نمونيا كالتوري بيني يعني اولي بيني
د فیلمی خۆدا یعنی وێ ڕێیا درێژ و بزەحمەت و هەتا بکارە بە بگە حەق ئارمانجاخوا ڕاستە تشتێکی خۆش دەگوت یعنی rê hem de çanda kultura çanda Kurdan da hem de jiyana Kurdan da mejarekî gerekî giringe aslında de sinemaya da jî vaka temayek vaka mejarek gelekî giringe yani em belkû jî vaka gel her tim koçberin li dinê li welatê xwe li derveyî welat hûn jî dimîne hemû kes dibîne yani belkû jî nüfusa Kurdan gelekî ciwan niha di rêyan de ye ne li welatê xwe ye yek li welatê xwe ne jî disa li ciyê xwe nasekinin weke koçberin her tim weke ku me got min jî dixwast ez fîlmekî li ser rê û rêwîtiyê bikim lê ew rê û rêwîtî him weke bi fîzîkî him bila di fîlm de rêyek hebe him jî rêwîtiyekî ber bi dîrokê ber bi rastiyê ber bi hundirê xwe ez li ser rêyekî wisa dixebitîm yani dikarim wê bêjim belê zimanê zer jî em dibînin îngilîziya Fransî tê de û kirmanciya Tirkiye û diçe di devera Kurdan kirmanciya lê ew bixwe çîroka yan nepeniyan ku ew xort li nepeniya dapîra xwe digere ku bi zimanê zazakiye yanî dêrsimiye ji komkujiyê rizgar bûye yanî çawa ev girêdan dibe dest bi İngilîzî dike fîlm li New Yorkê ji ber ku jan hatiye li New Yorkê êdî mezin bûye û malbata wî jî belkû di navbera xwe de zêdetir bi İngilîzî diaxivin ku çû Tirkiyê nêzîkî Enqereyê çû Afyonê li wê derê dapîra wê eslê wê Kurd e lê bi Kurdî nizane ji bîrkî yer belkû ji nexwastiye zî biaxive jî ji bo ku gelekî hatiye tirsandin ku ber bi Dêrsimê çû li Dêrsimê hem kurmanç hem zaza dijîn hûn jî dizanin berê diçe li gundên kurmanç li vê kilamê digere di dawiyê de diçe gundekî zazayan gundekî kirmançkî lê diaxivin li wê derê lê digere yani di nav zimanan de jî rêwîtiyek ki karakterê em dikarin di fîlm de bibînin yani belê kekî Kazım eger em ê biçin babetek dîyê behsê xwe lê berî em behsî bikin li ser taybet li ser mesela peyamê te wekû sînemakar tu ji dixwazî bigehînî eger eş te bipirsim eger em parçeyekî ji fîlmên te ji karê tên huneriyê sînemê nîşa bînerê xwe bidin tu yê çi bêjî tu yê çi bixwazî em nîşa wan bidin niha wala belkû şewaxan fîlma şewaxan heye koçberin li çiyan dijîn weke ku te li ser rê em axifîn ya belkû em dikarin weke fragmana wê traylera wê em nîşan bidin Nasarre padarka. Hara. Karnın. O kadar da. Aman ne koy harun. Çok söğütün. Tevemi gogel kurban. Vazdakat. وشومني مولولا تشبورك قوس فركات واني خا قربونا طبت وهيلو دكات وشومنا تو تدبا شخي راشا ترا وربو واني بقربون بتصالو خالا دنيكات ولا جود بواشو يسالو مرا بتابو بواشو انا قفوره بالنية مجارة في فيلم مجارة أو بارشا ما ديتي تشبو أري أو ji filma şewaxan jî li Dêrsimê weke nîv koçer yani jî weke koçer dijîn belkû jî karê Kurdan yê eslê xwe yê berê yê dîrokî ew e ku bihar hat dest bi rê dikin diçin li çiyan
pezê xwe xwedî dikin penîr derdixin payîzê jî vedigerin zivistanê jî li gundê xwe disekinin yani weka circle weke çemberek mirov dikare jiyana wan bikarbîne ew film li ser wê ye. Belê helbet ji birî wê jî em zan wekî me gotî ax filmê te hebû tu nebû dûr û filmê zerê ku em behs dikin. Kaka min dixwast ez te pirsim peyamê te wekû sînemakarek wê çi be? Yani yek peyam te heye yan her careke tu filmekî durist bikî çê bikî peyamek cuda te heye? Belê. Belê. Yani peyamên filmê min girêdayiye çîroka filmê min e. Yani ne ku ez bêjim bi giştî ez tenê tiştekî nabêjim rastî jî belku çawaka ez bi xwe jî dijîm di jiyanê de ez rastî çîrokekê têm rastî rastiyekê têm dixwazim tiştekî ez dibînim yan jî tiştekî dunya dibîne paş wê de rastiyekî çi heye ez li ser wê dixebitim zêdetir. Yani mesela di zerê de em dibînin işte karakterek heye û li Amerîkayê dijî lê hêdî ku me film seyr kir em rastiya ku em li ber çavê me ye di paş wê de em rastiyekî din dibînin. Baş. Ez li ser wê dixebitim. Kekî Kazım yani sînema hunera gel hunerî sazkariyê jî em dizanin çîroka Kurda dîroka Kurdan pirî trajediyaya ku bi hezaran çîrokane kêrtên bibin naverokî filmên sînemê. Lê sînema Kurdî hêşta negehaşt sazkariya wê negelkî pêşketiye. Teknolojiya sînemakar bikatînin negelkî pêşketiye. Ez bawer dikim di filmê zer de hata radeyekî şiyaya hem kamera hem teknolojiya baş bikarbînî. Yani pisyara min wê ew be divê Kurd çi bikin heta ji aliyê sînema wekû sazkarî pêş bikeve? Belê. Yani rast aslında rewşa sinemaya me sinemayê Kurd girêdayiya rewşa gelê Kurd e. Yani meselê meyên weke gelerî weke gel ku çareser nebûn belku meseleya sînemayê jî ew qas ji aliyê aboriyê ve ji aliyê teknîkê ve wê ew qas pêş ve neçin. Lê dîsa jî di nav ew hemû şertan da jî aslında sinemaya me dikare pêş ve biçe ji ber ku çîrokên me jiyana me Kurdan li dinê bala her kesî dikare bikişîne. Derdê me belku ji gelên din hemûyan zêdetir e û gereke em zêdetir li ser huner li ser sînemayê bixebitin. Belku jî şertê yekemîn sînemaya me berhemên me gereke bigihêjin hemû temaşevanên dünyayê. Helbet temaşevan wextê film bibîne para dide derhêner û sînemakar pare werdigirin yani ji wana jî yani wekû tu bêjî sirkileka durist dibe ji bo sînemakar bikaribin karê xwe karê pêşketîtir û baştir bikin. Yani min dixwast ez wê nabêjim mesela hebûna pare ji bo sînemakarekî gelkê giring e. Em dibînin gelek carî sînemakarên biyanî diçin Kurdistanê filmên serketî durist dikin. Belkî ew sînemakar diçin hikûmetên wan xwecihî jî piştevanî li wan dikir ji bo ku karekî hunerî baş derbêxin yani filmekî sînemayê pêşketî berhem bînin. Lê bo xelkê belkî xwecihî yan hunermendên sînemakarên xwecihî ew derfet berdest tune. Tu çi dibêjî? Erê rast dibêjî em demaka em film dikişînin jî gelekî tengasiyê dikişînin me ku film xelas kir jî ji bo belavkirina wê ya welatê me jî li derveyî welat jî em gelekî tengasiyê dikişînin. Yani bi rastî jî karê me gorî sînemagerên din dijwartir e. Saziyên ku alîkariyê bidin me zêde tunun. Yani tenê belku em hêzên xwe ji gelê xwe digirin. Lê sînemayê din nûsanin sînema Ewropî ya sînemaya Tirk ya Farsî hûn jî dibînin gelekî saziyên mezin li paş wan hene ku film xelas bû gelek televizyon berhemên wan dikirin weşan dikin. Mesela min heta niha heşt film kişandine li
li Türkiye hêca qet televizyonekî Bele. filma min nişan nedaye. بله Mesela, از ew بیم mînakekî از بیم gelekî giring e. از بیم لسروی بابتی لی من دخواست از بسم کی دیکاره سازیا سینما کردی درست بکه سازی که درست بکه کوپشتوانیا کار سینمای کردی بکه Yani li vê derê kêmasiya siyasetên Kurd jî hebeke heye. Mirov gereke wê jî bêje. Yani rast e şert û mercên me gelekî dijwarin. Meseleyê me yê belku wisa bingehîn wê mezin pirin. Lê dîsa jî em dikarin sînemaya xwe di nav van şertan de jî pêşve bibin. Mesela li hemû parçeyên Kurdistanê çima sînemayên me nagihêje gelê me. Mesela çima hinek sazî nayên çekirin ku ji kîjan perçeyê ji kîjan fikir dibe bila bibe wan ji bo dünyayê belav bikin ji bo televizyonên dünyayê belav bikin ji bo sînemayên dünyayê ji bo distribütörên dünyayê belav bikin lê ew hemû kêmasîne û tune ne neha yani herkes bi şexsî neha xebat çêdike û tekiliya wan jî zêde bi hevre tune ye او مجال او كي مساله كي جرينجا ازي بحثي مثلا بجداريا فيلم انت د فيستيفال هذا بكم ومثلا كو ريلي وانتي قرتم تايبات جي وكنت قلتي الجاليه حكومه تركيا فالي من خاص ادي ساشتا برسم نها اگر تبي هناك جي بارتي يعني بشكي فيلم كي خو نشا بينري ما بدي تدخازي تش جوانا نشا خلقي بدن اری ولی ام دکارن جی باهوز فیلم باهوز انک دیمن نشان بدن جبر که باهوز جبومن فیلمی که پر دجوار بو جعلی پرودکسیونه و جعلی سناریوی و جعلیت چکرینه و فیلمی و گله کی زور بو ام دکارن و بنر نبکی ام باشه کی جبه بینن Faşizmi döktüğü kanda boğacağız arkadaşlar. Baskılar bizi yıldıramadı, yıldıramayacak da. Dur! Hadi ya, nereye? Nereye? تدخل شي بيجي دي فيلمي داك كي كاظم او فیلم جی yani dema filmi dema çiroki notu yeku notu duduye notu yeku notu dudu hunji dizanın le Bakuriya Kurdistan'ı jibo gale Kurt salin gale ki giringin wakaku gale Kurt nasina khaya nasina dünyayı rastivan salaneti waka em dikarim bejin şestu heşte Kurdan belku le Bakur le notu yeku notu dudiyan dest bikir. Ev film jî weke komekî xwendewanên Kurd li Üniversiteta İstanbulê dijîn tekiliyên wan, jiyana wan, hêstên wan, kemasiyên wan, zêdetir tiştên wan hemûyan tîne ser perdeyê yani armanca min ew bû. بالي فيلميتا الفستيفال بجدار بونا لي من دخواست اجتا ببرسم يعني دما برياده كنت كاري سينمي بكي هل بس جبو هر كرد كي سينما كاري كرد يلمز غني نافي يكيا لي جترا يلمز غني نمونه بو يعني سينما كاري كي بياني Öyle. Yılmaz Güney jibo sinemagarên Kurd hemûyan ez bêjim weke mektebeke weke üniversiteke ne tenê ji bo sinemagerên Kurd jî ez bêjim ji bo sinemagerên dünyayê gelekê ji bo wan wîstaya ji bo sinemagerên Tirk jî wîstaya mesela dema ku min dest bi sinemayê kiribû min rastî min zêde film jî seyr nekibû li notu duduyan notu sisiyan filma ku min cara yekem seyr kir celep bû pes yani ya Yılmaz Güney bû wê demê min sinema nas kir belku jî destpêkirina min a sinemaya da rola wê filmê û rola Yılmaz Güney gelekî mezin bû. باشە ئەکەکی کازم فیلمی تا لە هەندێک فستیڤالە بەشدار بوونا دزانم لێ من دخواست بزانم خەلات وەرگرتنە یاننا یان ژی تڕازی ji بەشداریە فیلمین خوا دێ فستیڤالاندا Belê.
به فیلم من اتنها بلکو ام بیجن نزدیکی سی خلات یا ناونه تیوی 25 سی خلات از بیجم ورگرتن اتنها لی جبو فیلمه کی رویتیا فستیوالانجی تشتکی گرینگلی لوی درجه عالی کاری لازمه ام فیلمین خود چه دکن مثلا لترکیه هناك سازی هنه جبو فیلمین ترک کو لدنیای بلاف ببن فستیوال بگرن گلک لوبی تی چکرن لی جبو فیلمه ما anti لوبی تی چکرن مخابن yani kuma filmek xalas kir derdime xalas nebe derdektin dest birdik. Reyli tegirdi. Yeko توصل yeko li dijimene yeko li dijimene ve jari dixwazin filmeme neçin zêde festivalan. Mesela filma Zer naha li gelek festivalên cîhanê zanî digere û êja du hefte berî sê roj berê du xelatê gelekî mezin girtin lê li Tirkiye خلاتي تشبون كاكي كاظم دشي ده بله mesela li Bangladeş'e festivala dahakka li derihim vekerina filma vekerina festivale bu u xelata filma heri başya Asya'ya girt disa li Almanya'ya li Mannheim'e filma heri başya rehne geran girt ya heri baş ya gelgirt Fransa'ya ya gelgirt yani gerek xalat digirin le mesela minak min dixwast ez wê bêjim lê li Tirkiye du festivalên gelekî mezin hene Adana û Antalya her diyan jî filmema qet negirt programı yani yani ew ji xwe mînakekî bi serê xwe bes ez bêjim terê dike yani دیسان خامات ئەوە و فلیمی تە ناگەهن گەل ناگەهن خەلکی ئەو سەبەب چی؟ Li pêşiya wê jî gelekî tengasiyê desthilatdarên Tirkiye devleta Tirkiye heye heger ku hûn xizmeta wan nakin ew hema li dijî we derdikevin heger ku hûn li Tirkiye rexne dikin û wek huner de rexne çê dikin mixabin li Tirkiye rêya we têgirtin ez dikarim زر لفيلمين آمدي تكاري نشان بدي وبين نشان دانيانا اللي تركيا تين نشاندان ليه نهال تركيا او فيلم نزيكي 4 dakika niziki 8 sahne hatta sansür kirin usa te nişandan yani le Türkiye ev film be tamamı naye nişandan le henek cihanji filmi ko hatiye sansür kirin ev verjina ko versiyona ko hatiye sansür kirin ji naye ev kirin belaf kirin naye nişandan yani unzanın revşa Türkiye naha goriberici nexweşe le cihindiyen Kurdistani le belki ne hawler Süleymanî pitir azadî heye filmên wasa bin nîşandan te hewldar tu filmê xwe bibîwandira erê ez gelekê dixwazim li wê derê tenê li Süleymanî de weke di salonên regular da hat nîşandan ew tiştekî gelekî giring bû du meha li wê derê li salon sinema Salim li wê derê hat nîşandan gelek reaksiyonê baş jî me girtin yani xeyala min ew ku ez dixwazim filmek ku min kişand berê belku jî li Mehabatê li Duhokê li Hewlêrê li Qamişloyê li Diyarbekirê bi hev re bikeve vîzyonê em gerek wê armancî bigihîjin wê armancî wê demê belku wê dilê me sar bibe belê ew armanca lê filmê xewna te wê çi be çîrokên me derdên me tiştê ku em bêjin ew qas pirin ku belku her karakterek Kurd her şahsiyetek Kurd dikare bibe mijarek ji bo sînemayê li her perçeyekî çîrokên cuda cuda hene çîrokên pir bi êş ne tenê êşî mesela çîrokên komedî mîzah sürreel yani gelekî proje di serê me de hene lê sînema gorî hunerên din hûn jî dizanin yani evekî şertê wê prodüksiyonê wê lazim e ji bo jî em hevekî ez xwe direng dimînim yani dibînim ez hîs dikim ku ez dereng dibînim xwezî demaka em difikirin û hema
تشتێک ئەم دەفکرن شەرتێمە باش بوون و هەما بکشینم يعني بالي هلبتا او خونك يعني هركس حزدك زوزو وتشي سري خدا بخا يعني برهم اللي بده خاص اشترى برسم كيكي كازم امريكيان لواشنطن لنيويورك لجهندي تشاوا بيشوازي لفيلمي زركر بله ولا لباستن لواشنطن و لنيويورك نزيكي 5 نشاندان هاتن çekirin از تبلوان همویان بوم نه تنها لآمریکایی ل اروپا و ولات اندیجی از تبلی بوم براستیش فیلم بلکو جارا یکمجی از وی هستکم فیلم لسینور درباس بو yani اگر کو یک نکرد بجی لکل فیلم تماشا کر تشتی کو دبیجه براستیش گلکی بالامن دکشینه و گلکی من خوشحال دکه جبر کو چیروکی باش فهم دکن و جعالی هنری و geleki şiroveyin baş den duh mesela emli New York'e bun geleki meyvanen bir kıymet u kadir hatibun ji üniversiteyan gelek akademisyen hatibun nikaşek liser hat çekirin u geleki baş derbas bu yani ez dikarim bejim ez geleki hoşalım ji bu ve filmin ha bu reviti ام جي قلق خوشحال بون كوت بمره بودي في برنامج تايبه كي كاظم سباس كاظم اوزدا سينماكاري كرد جي استوديو نيويورك بمره بو قال كي سباس حتى جارك دي ام جهني كوبابتك دن هر شاد وبختبر بنو سلافو ريزن من داخل الشموش وهمواره خدا حافظ